Iqumrhu lenkonzo zolamlo olungxamisekileyo kwisixeko saseGoli ngokubambisana namapolisa liyaqhuba ngephulo lokukhangela nokuhlangula abasebenzi mgodini abangekho semthethweni ekukholelwa ukuba bavaleleke kumgodi ongasetyenziswayo waseFlorida eRoodepoort. Eli phulo lithathise kwakhona namhlanje ekuseni kwaye beliqale izolo kodwa lanqunyanyiswa ngenxa yeenkxalabo zokhuseleko. Ukuqala ngentseni yanamhlanje ziye zaqhubeka iinkqubo zohlangulo zabombi mgodini abangekho mthethweni abaye bavaleleka eRoodepoort. Ngempelaveki ziye zanqunyanyiswa ezi nkqubo ngenxa yeemo zokhuseleko. Amaqela abuya ngamalinge kwakhona ngethemba lokubakhupha. Started ilona yethu isearch yethu sangena ngaphakathi about 15 meters sabheka around we couldn't manage ukuthi sibathole lapho ngaleso sikhathi. So according to ama jurisdiction wethu asikwazi ukuthi sidlulele phambili kuleyo ndawo leyo, so we had to ukuthi si activate i-mine risk DMR ne-mine risk, so baze bafika bayenza i-assessment yabo then namhlanje kuseni njengoba sebafikile sesicalile manje ukuqhubekela phambili ne-operation yethu. Izimo ezifana lezi yes sekhona but obuningi bazo ngumthetho walana eMzansi ama-operations amaningi sifanele sisebenzisane kakhulu nabantu ba-mine rescue o DMR, ngoba ngithi i-Department of Mineral Resource hiyo ephethe mhlambe indaba zama-mine nani, so i-proto-team i-mine rescue hibo abayenza most of the ama-rescue operations ahambelana nama search and rescue operations afana nalawa whereby miners or illegal miners are trapped. Isithethi senkonzo ezingxamisekileyo kwisixeko saseGoli uRobert Mulawuzi sithi bajongene nemiba enzima kakhulu kodwa esitsho ukuba benza konke okusemandleni wabo. Isimo sale ndawo le indawo le beseyivaliwe, ishafu le beseyivaliwe, so ukuphepha kwayo akukho kahle, so hence sikwazile ukuthi si call off izolo sibuye namhlanje kuseni sizokwazi ukusebenza ilanga lisasekhona. So siyathemba ukuthi mhlambe namhlanje sizokwazi ukuthi mhlambe sibathole laba khona, so inamba yabo ukuthi mhlambe bangakanani lapha ngaphandle asikwazi ukuthi singayiconfirma ngoba sitshela ukuthi ngathi abantu ababili, but kunama amanye ama-reports ukuthi mhlambe bangaba more than that, so sokwazi uconfirma mase singenile laphana siloko siqhubekela phambili ne-operation yethu. Ukuthintela imeko ezikumila kunje sisithethi sibongoza abahlali ukuba barhoxe ekungeneni kwimigodi engasetyenziswayo kuba esithi oko kunobungozi. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka eRoodepoort.